Na granici. Farsa sa pjevanjem i plakanjem. Student Emina Kovačević, Univerzitet u Sarajevu, Akademija scenskih umjetnosti, odsjek za dramaturgiju. Lica on i ona. Ne znaš sve o meni. Mislila sam da se od imena ipak može pobjeći. Što je onda ovo? Strpi se. Bijeg. Ne, privid bijega. Nemam šta trpiti. Ne daju nam dalje. Nismo isti. Nismo jednaki. Misliš? Znam. Uostalom, kad smo krenuli, kupili smo povratne karte. To ne mora značiti da ćemo se vratiti. Ali hoćemo. Zašto bismo se vratili? Zašto se uvijek vraćamo? Pa to je dobro pitanje, nemam odgovor. Ja imam. Nisam iznenađen. To nam je sudbina. Sudbina? Sudbina. Mislio sam da ne vjeruješ u to. Možda i vjerujem. Možda ne znaš sve o meni. Možda, mada sumnjam. U šta? Pa da vjeruješ u sudbinu. Ne znaš sve o meni. Znam dovoljno. Ti vjeruješ. Vjerujem. A ja navodno ne vjerujem. Ne navodno, sigurno ne vjeruješ. Ti se moliš. Iz navike. A ja se ne molim. Ne moliš. Ne molim. Dapače. Ja se molim za tebe. I misliš li da te neko čuje? Netko, nešto, mislim, vjerujem. I? Šta moliš? Kako misliš što molim? Za mene. Pa da budeš sretna. Samo to. Ako ti je sreće u meni da ostaneš uz mene, ako ti je sreće bez mene, onda... Da te napustim. Pa to nije u mojim rukama. Nego u čijim je? Božijim? Možda. Reći ću ti nešto što ne znaš o meni. Pokušaj. Svaku noć, prije nego što zaspim, i svako jutro, prije nego se probudim, ja se pomolim. Kome? Za što se ti moliš? To ti neću reći. Ne znaš sve o meni. Ali sada nije ni u mojim, ni u tvojim, ni u Božijim rukama. Sad je sve u rukama graničara. Sanjao sam. Sanjao sam kosti. Ljudske i životinjske u jednoj jami pomiješane. I crve sam sanjao. I ljude bez lica. Pokušavao sam prepoznati i nisam mogao. Glas mi je rekao, vidiš ove kosti? U njima nestaje koštane srži. To znači postaće ničije. Prije nego što postanu prah. Slutim novu apokalipsu. Budim se u goloj vodi. Onaj kraj mene nešto tiho šapuće, moli se. Osluškujem, ne razaznajem riječi, ali njeni šapteji i dahteji umiruju me. Ponovo zaspim. Sanjam vlakove. Lijepo je sanjati vlakove. Čak i kada ih sanjaš u zemlji gdje je crvenica od krvi ocrvjenela. Mama nije dobro. S kim si to pričala? Zvali su me. I javila si se. Morala sam. Zašto? Mama nije dobra. Lažu. Ne lažu. Stvarno nije dobro. I šta kažu? Šta ju je? Imala je napad. Kakav napad? Panični. Ma, to nije strašno, nije letalno. Ama dala sam majci paničnu ataku. Nisi ti nikome dala... Jesam! Zbog mene je... Ne, vjeruj mi. Tvoj odlazak neće otjerati staru majku u grob ili kako je već zaprijetila. Ja ne mogu tako. Kako? Pretvarati se da su te stvari u redu. Nisu u redu. I nije A smiješno. nisam rekao da je smiješno. Ali se tako ponašaš. Trivijaliziraš. Ne trivijaliziram. I šta, sad se ljuti i na mene? Nisam. I već odustaješ. Moram se vratiti. Ne, stani. Neću. Ne možeš im dopustiti da ti dalje ovo rade. Koje? Pa kontroliraju te. Ma stvari su davno izmakle kontroli. Nisu. Diši. Nemoj mi govoriti šta da radim. Uostalom, ne daju mi da prođem, zar nisi čuo? Diši, proći ćeš. Dišem. Polako. Ne mogu ovo podnijeti. Možeš, podnijela si. Sada je gotovo. Sada smo tako blizu, uskoro će nas pustiti. Diši. Dišem. Dišeš. Dišem. Ja nisam dobro.
Prešutim. Nisu oni mene zvali, ja sam zvala njih. Ja nisam dobro, ja imam paničnu ataku. Nisu htjeli razgovarati sa mnom, prekinuli su mi. Mama je rekla, ti više nisi moja kćer. Mama je dobro. Ja nisam dobro. Jaj, Bože. Opet slutim apokalipsu. Jako me strah. Pikanterija u prizemlju. Oprostite, znate li vi kojim slučajem, da li je sve zaista autentično? Kao što kažu u afiši. Jest. Osim onih plastičnih manekena, očigledno. Pa, to je jedini dio izložbe koji mi se nije dopao. Ni meni, baš su kič. Itekako. A vi ste sa festivalom ili? Da, jesam. A vi niste? Ne. Preko ljeta sam nešto kao turistički vodič. Otprilike. Zanimljivo. Pravoj sam se osobi obratio. A možete li mi onda nešto reći o ovoj kući u kojoj se sada nalazimo? Neku pikanteriju, tajnu koju znaju samo lokalno stanovništvo i turistički vodiči. A koliko pikantne pikanterije volite? Najpikantnije. Pa onda, posljednji gazda ove kuće je izvršio samoubistvo. Upravo dolje, u prizemlju. Kraj one čokoladne fontane tamo. Vidite? Objesio se. I porodica je kasnije u javnost poslala informaciju da je preminuo od srčanog udara. Međutim, njihovu bijelu laž razotkriva duh bivše gazde, koji se javlja kao utvara turistima koji sami, bez nadzora, odlaze da namoče svoje kolutove od banana u sočnu čokoladu. Ja sam mislio da je čokoladna fontana tu samo zbog večerašnje zakuske. Ne. To je autentična otomanska čokoladna fontana iz 16. stoljeća. Dio stalne postavke. Šalim se. Pa da. Mislim, gazda kuće se zaista ubio. S tim se nije lijepo šaliti. Izvinite, vidim da vam je neugodno. Pa malo, da. Žao mi je. Ja imam taj specifični smisao za humor. Cinizam i sarkazam. Acquired taste, reklo bi se. Treba vremena da se izgradi imunitet na to. Razumijem. A koliko vremena otprilike potrebno? Zavisi. Koliko ste tu sa festivalom? Do kraja ili? Pa mislio sam ostati još sutra. Šteta. Ja vas onda moram odvesti na hitnu vakcinaciju. Zar i to ima? Da. Lokacija je bilo gdje, samo ne ovdje. A terapija je piće sa jednim otprilike turističkim vodičem u malenoj lokalnoj birtiji. Pa, zvuči primamljivo. Stojim vam na raspolaganju. A možda se prestanemo persirati? Ti si prvi počeo. Drago. Mislim da te zove direktorica. Da. Nisam potpisala ugovor. Eto me za minut, ostani tu. I nemoj se primicati čokoladnoj fontani sam. Ima duhova. Nisam neki vjernik. Nisam neki vjernik. Štujem, da. Tako sam učen. Odgajan. Ne. To je pitanje intime. Ne volim govoriti o tome. Bog je važno prisustvo u mom životu. I da, vjerujem u sudnji dan. Nisam neka vjernica. Nisam neka vjernica. Moj otac je bio vjernik. On se ubio. Ne vjerujem da su ljudi mjerilo stvari, ali ako oni nisu mjerilo zla, šta onda? Ko jeste? Šta jeste? Od Boga više bih voljela vjerovati u sudnji dan. Na krovu. I? Što? Je li boljelo? Ne razumijem. Vakcinacija. A da, vakcinacija. Jeste? Pa ne, nije boljelo. Eto, nije strašno. Sada si vakcinisan. Imun na humor, lokalni. Možda sam se malo nabukao. Kada ideš sutra? A ne znam, možda ostane. Možda sam fakat dala prejaku dozu. Nisi, super si. I ti si. Mogu li te nešto upitati? Pitaj. Stari ti se zaista ubio? Da, I šta, kuća je sada tvoja? tehnički. Jer je bio razveden od mame. Zanimljivo.
Živiš li tamo? Ne, Razumijem. nije zbog onoga što misliš. A kako znaš na što mislim? Pretpostavljam. Sa mnom ne moraš pretpostavljati. Istina je da me ni ne zanima. Zar? Da. Okrutno. Pa lokalni humor. Imaš potencijala. Ne želim da te tjeram da razgovaraš o stvarima koje su možda bolne za tebe. Ne želim da te tjeram ni nešto. Wow. Što je? Ništa. A jesam li nešto pogrešno rekao? Nisi. Samo si rekao nešto što odavno nisam čula. Nisam nikad, zapravo. Od duhova ne mogu disati. Teško je ovo nebo. I krov pod njim, i zidovi su teški. Kroz sobe divlja promaha noći od duhova, ne mogu da zaspim. Cvile preklinju, ne razumijem šta. Ime mi je teško, vlastite misli. Težina kao sparina, kao studen. Oštra, neumorna. Ukletost, označenost, ozlojeđenost. Rođeni smo. Osjećanje kataklizme u limfnim čvorovima. Teško, teško, teško. Omladina je lijena, indolentna, letargična, latentna. Cijeli život bežim od težine izmješanog stida i ponosa. Ja sam sebe davno pročitao kako klečim pred majkom i molim sunce. Kap otrova da razredi krv. Ibzenove sablasti u mojoj koštanoj srži niču zajedno sa eritrocitima. Od duhova ne mogu disati. Od duhova ne mogu disati. Pogranično mjesto. Ovo je samo privremeno. Ne vjerujem u privremenost. A ne vjerujem ni ja. Kad god smo nešto nazvali privremenim, ispostavilo se da je stalno. Rekli su mi da će biti gotovo za 2 sedmice. Možemo se strpiti 2 sedmice. Jako smo blizu. I moji su poreklom odavdje. Nisam znala. Jesu, samo su se netom pred kraj rata odselili. Imaš li kuću tu još? Ne. Prodali su je nekome od vaših. A znaš li koja je bila? Ma ne znam, bio sam premali da se sjećam. Zar ti nisu rekli tvoji? Pa nisu baš bili sretni što sam prihvatio poziv da dođem na festival. Zašto? Pa vjeruju da nije sigurno. Ne razumijem. Pa prognani smo odavdje. Mislim, razumijem i njihov sentiment. I moja majka je bila izbjeglica. Ovdje je došla tako, u konvoju. Upoznala mog oca, onda su dobili mene, onda su se razveli. Moja mama se preudala, ostala ovdje. Stari je ostao sam. I zašto mi to govoriš? Pa jer osjećam da nekako mogu. Nekako ti vjerujem. Možda je to pogrešno. Možeš mi vjerovati. Nije to ni važno. Znaš, kada je izdaja tako česta pojava, kada nam je tako upisana u tradiciju, nekako gubi na snazi. Ni posljedice nisu strašne. Izgubila je svoj šok efekat. Izdaja, bilo koje vrste. Pa ti si mali nihilista, zar ne? Pomalo. I kako su te na kraju pustili da dođeš? Mislim, dovoljno imaš godina, nema te ko šta puštati, ali kako su te ispratili? Pa mama je malo plakala i onda me zamolila da joj našaljem slike. Ja, razumijem. Otac me nije ni ispratio. Mislim, tu je ranjen, izgubio nogu, bio je vojnik. Dobar vojnik, poštuju ga u mom mjestu. I moj je bio vojnik. A, misliš li da su... Najvjerovatnije. Sviđaš mi se? Znam. I ti meni. Možda je bolje da sutra odem. I ja o tome razmišljam. O čemu razmišljaš? O čemu razmišljaš? Ni o čemu posebno. Pa djeluješ nekako odsutno. Da, umorila me šetnja danas. Lijep je grad. Jeste. Toliko lijep da čovjeka umara uživanju njegove ljepote. Da, tako nekako. O čemu ti razmišljaš? Pa pokušavam dokučiti na što točno mirišeš. I koje su teorije? Pa nedokučivo, lijepo, poznato, kao dom nekako. To nije seksi. Što je? Pomislila sam da flertuješ. Pa pomalo, polako. Nismo ni jednom od kako smo stigli na granicu. Znam. Ni ja nemam neku volju.
A misliš da nas je prošlo? Nadam se da nije. Ma nije. Nije. Sigurno od umora, od puta i od promjene okruženja. Mislim, dok se naviknemo. Mislim, dok stignemo tamo, na zapad. Da. Jesu li te zvali tvoji? Jesu? Jesi im rekao? A nisam još. Premišljaš li se? Ne. Ovo će biti prvi praznici da neću ići sa svojima. I meni, da. Ali sada si ti moja. I ti si moj, dobro. Samim tim sa svojima smo. Da, ali rekao si da ćeš im reći. Pa znam, ali nije lako. Ni meni nije bilo lako isto. Pa, ali dobro, ali ti si hrabrija od mene. Stani sad. Nećete izvući komplimenti i prazne riječi. Ma ne, stvarno, jesi hrabrija i snažnija. Dobro. Hoćemo li na spavanje? Hajde. Imao je mekane ruke. Imao je mekane ruke. Znam da je bio dobar čovjek, samo strašno nesretan. Nije želio rat, bio je bačen u to. On je branio svoju kuću, svoju ulicu od komšija. Sjećam se, bilo mi je 6. Našli smo štene kraj puta, slomljene šapice. Nosio ga je buhavog, umotanog u svoju potkošulju. Mama je poludila kad nas je zatekla u garaži. Dao mu ime Bleki. Bleki je danima kakio od crve i on je sve to čistio i veterinaru ga vodio. Imao je mekane ruke i on se pobrinuo za njega, on mu je spasio život. Zajedno smo ga učili da sjedne, da dođe. I kada su se razveli, Bleki je bio jedini razlog što ga posjećujem. Kada želim da ga manje mrzim, mislim na to kako se ponašao prema tom psu. Bleki je uginuo i 3 dana kasnije stari se objesio. Tada mi je postalo jasno. Bleki je godinama uzvraćao spašavanje života. Imao je mekane ruke, ruke koje su hranile psa, ruke koje su milovale moju kosu, ruke kojima su kroz stupor halucinacije na obaraču drhtali prsti i umjesto majke i mene vidio je njih. Njih koje su ga proganjali, njih koje je proganjao, njih koje je morao ubiti da ne bi oni ubili njega. Majka i ja. Imao je mekane ruke. Toliko o njemu. Velike i male istine. To je jedina stvar koju te molim, doslovno. Ali dovoljno smo odrasli, možemo razgovarati o tome. Ne možemo, kako ne razumiješ? Ne razumijem. Ti znaš jednu istinu, ja znam drugu. Jednako su opstojni. Ali nisu. Ma jesu, ako se ti odrekneš svoje, Ne. odričeš se svog imena i isto vrijedi i za mene. Hoćeš ti reći da se tvoj otac borio na pravoj strani? Pa naravno da jeste. Ali nije. Kako ti znaš je ili nije? A kako ti znaš? Lijepo. Oni su odavdje proterani. U mesto odakle su protjerali moju majku. Tvoji su imali logore, gdje su ubijani civili. Tvoji su ih imali više. Eto, vidiš. Ne mogu. To je meni svetinja. Moje ime je meni svetinja. Moj otac nije uzalud izgubio um. Moj otac je tek bio iz puberteta izašao. Brata i oca mu ubili. I moj otac je bio klinac. Zato daj da mi ne budemo. Kako misliš? Samo šutimo Ja ne o mogu tome. šutiti. Šuti kad si sa mnom i ja ću šutjeti kad sam s tobom. Ne mogu. Ja te volim. Eto, volim te. Neka profesionalni povjesničar, intelektualni arbitri za nekih par vijekova razriješe čija je istina istinitija. To nije ono što se tiče tebe i mene ovdje. Volim te, voliš me. Bez obzira na ime, bez obzira na svijet. Bez obzira na moju istinu. Ne, nisam to rekao. Ali to se čita iz onoga što jesi rekao. Samo nemojmo razgovarati o tome. Idem. Gdje ćeš? Pa tek sam stigao. Ne vidim poentu u ovome. Iskreno. A možemo otići negdje zajedno? Gdje? Negdje da ima poente. Berlin ili Lisabon, Madrid. Negdje gdje je lijepo i gdje su te istine manje u odnosu na veliku istinu. Istinu da se volimo. Naša ljubav je velika istina. Moj otac ne mrzi. Moj otac ne mrzi. Osim što ponekad zarže od fantomskih bolova u desnoj potkoljenici. I opsuje vođu onih koji su mu nogu otkinuli. Moj otac ne mrzi, on prezire. I šuti o svom
djetinjstvu i mladosti, šutio prvoj djevojci i najboljem prijatelju iz klupe. Ogorčen. Bio je dobar vojnik, kažu. Klinac tek oženjen, spreman da sačuva dom, trudnu, suprugu. Ulozi su bili veliki. Moj otac ne mrzi. Ali dom u kojem sam odrastao naziva privremenim smještajem, već 25 godina. Tamo dakle je protjeran, tamo se ne vraća. Jer ne mrzi. Samo mržnju mržnjom uzvraća. Volim tvoje. Volim tvoje trepavice. Volim pjegice tvoje na nosu tvom, kojeg također volim. Volim tvoj ožiljak od operacije slijepog crijeva i pupak kraj njega. Volim tvoj glas kada si pospana, kako postane mekan. Volim to što i nakon 2 godine i dalje sam jednako uzbuđena kad te vidim. Volim tvoju odlučnost i kako odlučno spremaš uštipke. Volim kada mi dodiruješ tabane. Volim što me svaki dan uspješ iznova iznenaditi. Volim što ne moramo govoriti da bismo se razumeli. Volim što mi kad se sretnemo, pluća mi ostanu puna tvog mirisa. Volim što me uspijevaš nasmijati, čak i kad iznutra umirem. Volim to što me uspijevaš nasmijati, čak i kada... Čak i kada više ništa... Nije smiješno. Zvala me tvoja majka. Zvala me tvoja majka. Kad? Prije par sati. Kako? Ne znam otkud je moj broj. Pa ja joj nisam dao. Fino zvuči žena. Onako, pristojna. Zabrinuta za svoje dijete. Što ti je govorila? Molila me da joj vratim sina. Kako? Molim te, vrati mi sina. Znaš koji je dan danas? A onda mi je pričala kako si se kao mali strašno bojao pauka i da si jednoga zatekao u kupatilu i da si plakao prvo od straha paraliziran, ali onda ga je ona ubila. Ali onda si ti plakao jer ti ga je bilo žao. I onda mi je rekla da si strašno emotivan i da te ja ne mogu razumjeti. Da si strašno vezan za nju i da te ja uništavam jer te tjeram da biraš. Tjeram li te i na šta? Reci mi. Reci mi da znam. Znaš li koji je dan danas? Tjeram li te? Čuješ šta te pitam? Istekle su nam karte, zvanično. Tjeram li te? Ne tjeraš. A tjeraš li ti mene? Ne tjeram. Moja majka tebe nije zvala. Znam. Povrijeđena je. Znam. Ali kaže da više nisam njena kći. Tvoja tebe još uvek naziva svojim sinom. Tvoja majka je... Nemoj govoriti o mojoj majci, ništa ti o njoj ne znaš. Ne znaš kako se borila. Ne znaš da je pola familije pobijeno. Ona nikada nije ubijala pauke. Uvijek ih je hvatala u novinu i iznosila iz kuće. Šta hoćeš time da kažeš? Ne znam. Hoćeš da kažeš da je moja majka pauko ubojica? Ne. Ne znam. Moja majka nije ubijala pauke, ali sada ubija mene. Moja majka je ubijala pauke. Ali me još uvijek voli i želi da se vrati. To. To hoću da kažem. Zašto to govoriš? Ne znam. Ona se moli. Kada se molim, jezik na kojem se molim ne razumijem. Rečenične konstrukcije se osvečane, izgubim naglasak i glas mi poprimi nijansu poniznosti, što je izvan mog karaktera. Ja kada se molim, molim se ne znam ni kome, ali se molim ponizno. I molim, ako me čuješ ili čujete, molim za oprost, jer ne razumijem. Molim za majku, za očevu dušu, za polusestru, za očuha. Molim da im bude dobro. Molim da me ponište, jer ja nisam želela postojati. Molim za njega da bude sretan sa mnom ili bez mene. Kada molim, molim u stihu. Metar i ritam poetski, one običajni iskazi. Gledam u vasionu i kosmo šuti. I nastavlja da se kreće. I nijedan jedini točkić ili zavrtanj ne promijene moje reči, moje molitve. Anđeli šute. I gledaju me kako se u golom znoju kraj njega borim između povraćanja i preklinjanja. Groteskan prizor. Anđeli šute, isto kao što su šutili kada su djecu silovali i ubijali zlotvori.
Kao što su šutili kada su spalili kuću moje majke, kao što su šutili kada je moj otac imao noćne more. Možda kada umrem, možda će tada konačno odgovoriti i reći da je sva ova kuknjava bila uzalud. Bog postoji. Ona je dobra, ona zna svaku istinu jer ju je stvorila. Bog postoji. Ljubav je najveća istina. Do naredne apokalipse. Amen, amin, om. On se moli. Kada kleknem, onda kleknem ponizno. Dišem duboko, izgovaram molitve. Uvježbano, ujednačeno, rutinski molim. Dušom osjećam. Praznina u prsima puni se toplinom. Molim za njenu sreću. Molim za nju. Više nego što molim za majku i oca zajedno. Gore negdje. U tišini Bog. Iza zatvorenih vrata. O, baš sam polaska. O, da. Posjetiteljima je obično dozvoljen samo u zvanični prednji dio kuće. I onda gosti kada bi dolazili, pili bi kafu u Avliji ili u Hajatu. Drugačije je unutra. Jesi li spreman? Jesam. Ne bih rekla da je baš privilegija. Kako misliš? Vidjet ćeš. Evo. Jao, užas. Pa on je u ovome živio. Nema ni 20 kvadrata. Pa koliko dugo niko nije ulazio ovdje? Od njegove smrti. Koliko? 3 godine. A, pa vidim po prašini. Želim prodati kuću. Zašto? Jer ne mogu. Nije moja. U tvojoj je porodici faktički stoljećima. Jeste. I komunizam je preživjela, i nacionalizaciju, i ratova, 2 carstva, kraljevinu. Samo ova kuća. Pa mogla bi je pretvoriti u muzej. Pa već jeste. Zato si tu. Pa ne, mislim, sasvim. Možda. Ali ja ne mogu brinuti sama o njoj. A tvoj otac nije imao braće ili sestara? Brat mu je poginuo. Ne znam. Obično svaka porodica na ovim prostorima ima neke strašne ostavinske rasprave oko pola metra međe. Rekao bih da si ti privilegirana. Sva sreća na ratu, pa me makar ta privilegija spopala. Šalim se. A znaš da sam se ja rodila kad je moj pradedo gradio kuću? Ne bih smjela razgovarati sa tobom, ne bi bilo pristojno. E pa drago mi je da si se rodila kad jesi. I meni je drago. Hoćeš da vidim sobu da vidiš sobu u kojoj prenoćim kad se naljutim na majku? Daj. Vidiš, tu je taj madrac. Tu je ovako legnem. Dođi da vidiš kako je meka. Lijepo je. Da. Hajde me poljubi sada. Stvarno? Što ne? Genealogija. Moj pradjed sa očeve strane bio je partizan, a sa majčine strane bio je priklonjen fašistima. Partizani su ubili i djedovog brata. Bio je sveštenik. Moj djed je potajno sunetio djecu, kada je to u Mahali bilo nepopularno. Onda su njemu dolazili tajno. Očev djed i baba bili su prvoborci. Pradjed je davno umro, a prababa je zgazila u 100, nju pamtim. Bila je posenilila. Nazvala mog oca švapskim govnetom. Na čestit Božić odgovarala sa sloboda narodu. Legenda kaže da potičemo od nekog kapetana turskog koji je ovdje došao, naučio jezik i sve jer se zaljubio u Kovačevu kćer. Pa je oženio. A sa majčine strane ne znamo, osim da su vjekovima živjeli u planini. Radila se menšestri test. Nemam predaka iz Male Azije, a ni Sjeverne Afrike. Ne znam ništa o legendama. Nikad nisam slušao te priče. Kao malog uvijek me je više zanimala književnost. Grčka i rimska mitologija, pogotovo nordijska, od ove domaće. Kao mala prizivala sam duhove. Kao mali prizivao sam duhove. Duhove vještice iz bajki. Duhove moćnih vikinga. Duhove onih što spavaju pod stećicama. Duhove koji su izgradili kulu nad gradom. Kao mala nisam vjerovala u duhove. Kao mali nisam vjerovao u duhove. Sada vjerujem. Sada vjerujem. Od njih ne mogu disati. Od njih ne mogu disati. I o tome ne možemo razgovarati. Ne možemo razgovarati. Ostaje nam samo šutnja. Šutnja. Rodili smo se u istom gradu.
Porodice su nam se godinama napajale iz istog izvora. Stojimo na granici da se spojimo. I brani nam papirologija. Šta nam se desilo? Jesi li bolje? Jesam, hvala. Šta nam se dešava malo? Ne znam, Ovo više nema opravdanja. nema. Mislio sam možda da krenemo negdje drugo. Gdje? Pa ne znam. Šta je zapad zapada? Istok? Ali kamo? Gdje god. Tvoja putovnica jača je od naših pasoša. Znam. Znam. Moramo uspjeti. Moramo. Ili ne moramo. Ali ja se svejedno nemam gdje vratiti. ja se više ne želim vratiti. Volim te. I ja tebe. Zar ne bi to trebalo biti dovoljno? Kada šuti. Kada on šuti, znam o čemu šuti. Znam prepoznati u dahu isprekidanom ili punom, dubokom ili plitkom. Ili mislim da znam. Kada ona šuti, bojim se da u mislima prebire duhove. Istine o kojima sam odbijao govoriti. Počeli su kvasiti poput kancera. Metastaziraju u svakodnevnici, svakoj vijesti koja stiže od doma. Kada smo krenuli, odrekli smo se imena. Odričući se tim, mislili smo svega što nas razdvaja u našem prerogativu. Kada smo krenuli, svaka nadolazeća apokalipsa činila se manje strašno. Odričući se imena, ispunili smo vlažne snove organizatorima, reconciliation, radionicama, dvoje kozmopolita, veliki građani. Kozmopolitkinja i kozmopolita. Veliki građani svijeta. Majka mi je rekla da bi radije da je Kame rodila. Majka mi je rekla da sam loš uzor sestri. Majka mi je rekla da je u redu dok god ona pristane da se pokrsti. Majka mi je rekla, otac ti se prevrće u grobu. Otac šuti. Otac mrtav. Govorilo se dok sam bio mali, Govorilo se dok sam bila mala. jednoga za stolom, Jednoga za stolom, drugog u vreći pod stolom. drugog u vreći pod stolom. Isto ti misli. Isto ti misle. Obojica. Volim te. Volim te. Zar to ne bi trebalo biti dovoljno? Zar to nije dovoljno? Kada šuti, pomislim da je izgubio vjeru. Kada šuti, pitam se da li ikad vjerovala. I onda apokalipsa. Koliko si puta volio do sada? 2 puta. Ozbiljna veza? Pa tako nekako. 1 godina i 3 mjeseca i 2,5 godine. Ti? Jednom. 5 godina. Puno. Bila sam mlada. Aj, pričaš kao starica. Šta ćeš? Ostari se. Koliko nama daješ? Cijelu vječnost. Ozbiljno. Ne znam. Do kraja festivala. Znači 7 dana. Da, tako nekako. Ti? Pa ima autobus svaki dan. Ti bi više? Pa možda. Lijepo od tebe. A ti ne bi. Možda i bi. Možda je bolje od ne bi. Jeste. Samo mi nemoj patetike i romantike. Imamo dovoljno godina da znamo da je ovo prolazna stvar i da se ne zaletimo grlom u jagode i onda apokalipsa. Čudna si. Nisi ništa manje čudan od mene. U redu. Čudna si u zadnje vrijeme. Znam. Mislim da trebamo porazgovarati. Patetično. Šta, razgovor je patetičan. Način na koji si to rekao. Nisi u PMS-u. Ne. Duhovi. Duhovi. Porazgovarajmo onda o duhovima. Nasmijavaš me kao niko do sada. To kako si zadubljen u misli. Način na koji izgovaraš punchline svojih polusmišljenih fazona, ali osjetim u tom smehu čuče sablasti. Ti mene nasmijavaš. I činiš me sretnom. I ti mene. Ali, ako ne razgovaramo o prošlosti, ja ne mogu da vidim budućnost. Ja živim u sadašnjosti. Jer se bojim ako pokušam drugačije i sam ću postati duh. Ja to ne mogu spriječiti. Ne mogu kontrolisati. Imam 25 godina, ruke su mi prozirna izmaglica viševjekovne fikcije.
Voljelo se dvoje mladih, ali i govna rastaviš. Voljelo se dvoje mladih i uzdisalo u ritmu tužne muzike. Zvao sam tvoju majku. Šta si? Jučer. Zašto si to uradio? Zbog tebe. Je li ti se javila? Pa jeste, ali kad je shvatila ko sam... Prekinula je. Da. Kada sam stavila oglas za kuću, izbacila me iz stana. Znam. Ja krivim je. Ne krivim je ni ja. Poslali su mi odgovor za radnu vizu. Primit će me. Pa znači možemo krenuti. Možemo. Konačno. I šta ćemo tamo raditi? Živjeti, voljeti. Mladalačka ljubav je vječna. Valjda je vrijedila. Pa mora da je vrijedilo. Mora. To je lijepo. Jeste. Samo me zagrali, molim te. Kraj. Kraj.